Wangui Girishi yandikithitio ni gicigo kia ubunge gia Kirinyaga Central ta mubunge wa county nake Charles Kifiro akiandikithio gituro-ini gia senator ni gicigo kia ubunge kia Ndia. Doria andu a Ndia ni maracemanirie marabitukia Charles Kifiro ta senator wao na turauga ta nie ndirauga ni sawa sawa tondu wendi wandu ni gutukurumirira na kukura Central coordinators meaba na mothe moka na mwingi wa semania urabitukia Wangui Wangirisi take women rep turauga no sawa sawa. Ikinya ria kwendekithia area ya riumanite na wiguano uria wakinyarirwo ni ndundu ya thuri county-ini ya Kirinyaga uria iturwa cia county ikugayanwo ikarata tongoria tuonie ni wega kuonia andu raini na direction na twacira ni tuonire wega kuria Gicugu governor aume Gicugu thiini wa Central women rep thiini wa Ndia senator na Mwea tonini nene ikorwo na deputy governor na speaker. Hari wa iguithanio cio gicigo kia ubunge gia Gicugu arikio gikwendekithia uria ugathurwo ta governor ahoraniri atatu gituro-ini kia governor Joseph Dathi, Martha Karua na Anne Waiguru maumite gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu. Iturwa ingi county-ini ari giturwa gia senator kiria gikwendekithio ni gicigo kia ubunge kia Ndia, giturwa kia mubunge wa county gikiendekithio ni gicigo gia Kirinyaga Central, giturwa kia munini wa governor na speaker wa bunge cikiheo gicigo kia ubunge kia Mwea. Icigo cia ubunge cia Mwea na Gicugu itire iraiguanira aria mekwendekithia ituro-ini cia governor, munini wa governor na speaker wa county. No governor Joseph Dathi nianirire Ruben Ndegwa ta munini wake thutha wa ndogamano ya ihinda iraya na munini wa governor kahinda-ini gaka Julius Njiri. Kumagia na umuthi officially ni twatangaza ati running mate wa governor Ruben Mutugi Ndegwa oimete itura ruria Mwea na andu a Mwea ningumoria na gitio mamukire mwanake uyu tondu ni tuthugundite na tukona ni mwanake mwega, mwanake muboreri na mwanake wina utongoria thiine wake. No nyende kuga Kirinyaga ni county nene muno na ni county tungithondeka uria governor akoretwo agithondeka twike county 001. Njiri uria wiriga guteaniria mito ya kuhuranira giturwa kia governor akoretwo agitetia wathani wa Dathi. Ngiribotera Inooro TV nditagwo Wangari wa Njoroge.